as one summer ya ma we kumbiala akwaba enne ya ba enzema today aso de meka ko ni yikune ya enne ya vinde su amobe fly apatase mo obiche Nungua mo wo elebo su ai azo omka me kesika le bia mo ezen hola ye mu ala yetetere wo anwoma ne azo ke belebe ba catch a sword for a responsible community mining mo aneye mene amakofebua mvonyine lazo ye mani kpanyin president Mahama mvonyine wozo ye omahene awulai kwasi amechi mvonyine ola dollars na ye MP na is only deputy transport minister ye gare kpare afutofi oda mvonyine lazore moti ani emu ala ye nyela ya adana so kpare ke ejima kpare ele bia vinde jomorani anu na ngbavre ne mra anya bia aye ya se mo pele koko nyamanu ne ama ekoko ne ama ya ka dala ana be se dia na hachi aye galamsey moti ngbavre mo wele bola boli chengu na be boli bo kokore be doro nyala kokore be hire menmo an be wo azara ne azo be le ejimara na ya drela an yeduru ajaka ya gari omka ya vale nu ham no robore ya yagre be ena kremu mu ide yedu ajaka ya azara ne azo na ya fa nwure mvonyini ya yagre be omka be nwure ke all comes step ma signboard ya ne oboke ne mo kreke comes step ma ya elebia take in charge na ban ya ba ejima dinia bania galamsey ele cause work ya oya nzema today ya mo yale aroma senzani o mo ya ba vai wazi bia lala ye kpeja angumanyuru na ya ma awe bia la win na oda ku odonwure ananze ene azara mo ya wosura la enwi ke excavator ni eduduke ibubu agare mo woke ibubu doka mo woke amuala na ivuvuvu ahuma ye nwane awore ifi kuma wana mo mvonyire ashi ele pe omuala guala bani akuman excavator ni edudukuma ashi amuala eguake na ye awore na medi ke ye wash mi amobobo be gua be wash ani aso be machine simo biye be fa be gua so bobo na be wash biye ani awore ni a okoka na edi makaku mura warranty boot otoka mura biye ashikeke anye boro era ime na fa biye be gua so na ikamo ye medi ka bonzura ne fa gua nhua wo mabe ni nyane no mo de be yimie mo don be fa be ho na nwure be hia ke ya baga na ya fa vonyini mo fa ne mo ehos wekra na yenze ma makposoti gana makposoti ali nwura na nzeke mo ya dereke okozrela ya maizo ne mum galamsey fufure bie ele kozre yenze se mo aga ne ele bia penu nyamara baga nziri a ide yenze na mum kakra ya fa nyanwira ya nwu ke ore galamsey ya ele kozwo suai azwa ye ba ma ye mre former assembly member mo suai azora ora ko wo keza sebewi mijaka ya via kumani mo iduru ogba na aza ya ve mamra ashikireke ohuma shemo sebeja chibeka ne bako na awiele kwa egbonu no ba senwra oba donu ho yawu banyi duai galamsey ne de bia kpare mo dike Ghana yedie ya tunu a ye nzuru amu na awia sache wanzman anu ye ime bania cameraman ya mungwa mijaka bobotu na mavinde se banyi duai mo galamsey de ya zara mo la banyi duai imam yimijaka oba onyabuela imam yimijaka onyabuela ashikire ke begari ye zamane ye azra ne azachire moti ye ndiye galamsey hia viandunua moti ya kama ngba imade saba zinwure bia ane be ania na be zinwure adrendandende osan ke jomorama ele tebe kunu na ba hake galamsey de benie bendun mo ye nwuru wa signboard ni azora ye nwuru signboard ngachire nyo kunde be bubado yaze ye comes the pediane mo maringba ima on a political leaders mo de bozora imo de otejike muti yanze se bia ne ba mo be de no ka nzire dia ne mo ya tetera aleke ekede ne ele kozo ne ya ka na galamsey ye le kozo a ade mekaku on yikune ya kune vonyira hye afia rereba maye nyefe kende na former assembly member mo osuwa azora ona bi oka mbema mo osuwa azora bele bi beka baba ha bi na do ko ade bi ade ba fa vonyirin kre ya die fore